right. Twanye tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana ho muri hirya no hino mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali. Ni inkuru navango ntago ari nziza mbazaniye muri uyu mwanya, ni inkuru itari ushimisha bamwe mu banyarwanda mugiye kuyumva. Murabizi tubagezaho amakuru menshi atandukanye, ariko iyi nkuru yo wavanga urubyiruko cyangwa se bamwe mu bibumbiye mu rubyiruko rwo muri Sierra Leone biteye agahinda n'umubabaro. Turaza kubagezaho amakuru menshi atandukanye, aho tugaruka ku bahanzi, tukaza kugaruka ku byamamare bitandukanye, ariko by'umwihariko uyu mwanya tugiye kuba tugaruka ku nkuru yo bamwe mu rubyiruko cyangwa se bamwe mu bantu basigaye batumura amagufa y'abantu bakayanywamo itabi cyangwa se bakayakuramo ibiyobyabwenge. Biteye agahinda, biteye umubabaro cyane ku bantu tuze kubana muri iyi nkuru. Mwumve ibyo uru rubyiruko rukugenda rukora hirya no hino, mwumve imibereho y'uru rubyiruko, muvuye ati mbese ubu ni ubuzima bayobotsemo, dore ko ntabwo twari tuzi yuko ngo ni inkuru yizewe. Bamwe mu rubyiruko bishoye mu bikorwa by'urugomo byo gucukura imva zishinguyemo imibiri, bakifashisha amagufa y'abapfuye mu gukora ikiyobyabwenge kizwi nka kushi. Ni ukuvuga ngo kushi ni kimwe mu biyobyabwenge biriho, cyangwa se ni kimwe mu biyobyabwenge by'ibikorano urubyiruko rusiye rukoresha, rukagenda kumva z'abantu bapfuye zikabacukura, bamara gucukura bakiba amagufa y'abantu, bamara kuyiba bakagenda bakayifashisha bakora ikiyobyabwenge cyitwa kushi. Ni raporo y'ikinyamakuru Fox News aho kivuga ko imva zisaga 1000 zimaze gucukurwa mu murwa mukuru wa Freetown. Abazicukura bakiba amagufa bakayakoramo ikiyobyabwenge cya kushi. Kushi ni ubwoko bw'ibiyobyabwenge gitumurwa nk'itabi. Ni ukuvuga ngo kushi ni uko abantu muzi banywa itabi, na kushi ni muri ubwo buryo bagikoresha, bashyira mu kanwa bakagenda batumura. Ni ikintu umuntu yakumva agakuka umutima, ukuntu abantu basigaye barara bari gucukura cyangwa se bakirwa bari gucukura, bakiba imva z'abantu, barangiza bagakuramo amagufa kugira ngo bakuremo kushi. Biteye ubwoba, biteye agahinda, biteye umubabaro. Hari abaturage bo muri Freetown bashinze itsinda bise inshuti z'abapfuye, Front of the Dead, biyemeje kurinda amarimbi yo muri uyu mujyi nk'uko ariyo yibasiwe kurusha ayandi mu bihugu. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba bikorwa mu bihugu hirya no hino, ariko by'umwihariko muri Sierra Leone akaba ariho bimaze gushinga imizi cyane, abantu bacukura abantu bagize gute bapfuye, kugira ngo babakoremo iki kiyobyabwenge cyitwa kushi. Mu nkuru dukiye dukesha ikinyamakuru ibye.com iravuga ko ikiyobyabwenge cyitwa kushi gicukurwa muri cyangwa se gikorwa mu mva z'abantu bapfuye. Iki kiyobyabwenge abantu bakagenda bagikoramo itabi ritumurwa. Iryo tabi ritumurwa rero abantu bakaba bagenda barikoresha mu kurinywa batumura. Biteye umubabaro, inkuru ntabwo nakomeza kuyivugaho. Reka nigarukire ku makuru agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tukiri ku rubyiruko, hashize igihe kinini Miss Rwanda ihagaze kubera ibibazo bitandukanye byagiye biyigaragaramo, ariko kuri iyi nshuro Kabarokore Yvonne, umwari mwiza cyane, umwari w'ikimero ugaragara neza, uteye neza, muremure, w'inzobe, byumvikana wizeye ku buhanga, umunyamideli wiyeguriwe ubuhanzi, niwe mukobwa uzahagararira u Rwanda mu irushanwa mpuzamahanga ry'ubwiza rya Miss Planet International. Amarushanwa y'ubwiza ni kimwe mu bintu bifasha abantu banyuranye mu iterambere ryabo, bamenya ko imico y'abandi imeze, bakanegukana amahirwe abafasha gukomeza gutera imbere. Amarushanwa y'ubwiza ni kimwe mu bintu kandi nanone biri brandinga igihugu bitewe naho umukobwa aba yaturutse. Umwe mu bamaze kwisobanukirwa
ibi akaba ari Kabarokore Yvonne watoranyijwe nk'uzahagararira u Rwanda mu marushanwa ya Miss Planet International azabera muri Cambodia muri Nzeri. Mu kiganiro Nyarwanda yagiranye n'uyu mukobwa yasobanuye ko yumva yuzuye ibyishimo kuko agiye kubona uko yahagararira igihugu agatanga umusanzu kandi azaharanira guteza ishema kugitera ishema by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati ni umugisha w'Imana kuba ari njye watoranyijwe, bizamfasha gusangiza abandi indoto zanjye no gutera imbere. Nifuza guteza imbere igihugu cyanjye mu buryo bwose nshoboye. Kabarokore Yvonne akaba yarabonye izuba kwa 15/1994 Werurwe. Asanzwe ari umwe mu bagize muri Crystal Model Africa ireberera inyungu z'abamurika imideri. Kompanyi zitandukanye zikaba zinagenda zimwifashisha mu kwamamaza ibikorwa byabo. Yiyegura ubuhanzi akaba n'umwe mu bagenda bagaragara mu bikorwa bya mashariki bitandukanye. Ubu yiga mu Budage muri kaminuza ya New International Performing Art. Birumvikana ni umudiaspora kuko kuri ubu ngubu ntabwo ari kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda nubwo agiye kugihagararira. Kabarokore niwe uzahagararira u Rwanda muri Planet International. Tumwifurize amahirwe masa. Iyi nkuru yiteye ubwoba ngiye kubabwira n'ubundi nababwiye ndagenda mbaha amakuru atandukanye. TB Joshua umuhanuzi w'icyamamare wafataga ku ngufu akica urubozo abayoboke. Yesu we TB ntabwo wabinkora. Ibimenyetso by'ibyaha bikomeye no gufata ku ngufu by'uwashinze rimwe mu matorero ya Gikristo akomeye ku isi byavumbuwe. Abantu bagira muri mirongo bahoze basengera muri Synagogue Church of All Nation bavuga ko ibikorwa bibi cyane birimo gufata abagore ku ngufu no kubahatira kuvanamo inda byakozwe na TB Joshua muri Nigeria wari uyoboye iryo torero. Ibikorwa bavuga ko byabereye mu nzu y'ibanga iri Lagos mu myaka 20 ishize. Church of All Nation ntiyasubije kuri ibi birego ariko yavuze ko n'ibindi nk'ibi byavuzwe mbere nta shingiro byari bifite. Birashoboka ko baba bari gusebya umukozi w'Imana cyangwa se bikaba ari ukuri. Ni inkuru dukesha BBC. TB Joshua wapfuye muri 2021 yari umuvugabutumwa wamamaye cyane kandi wakurikiranwaga n'abantu benshi cyane ku isi. Icukumburamakuru rya BBC ryamaze imyaka 2 mu byo ryabonye harimo abatangabuhamya bagera kuri za 100 bakorewe ihohoterwa cyangwa se iyicarubozo na Joshua, harimo guhohotera abana, gukubita no kuboha abantu. Abagore benshi bavuga ko Joshua yabakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina, harimo abavuga ko yabafashe ku ngufu kenshi mu gihe cy'imyaka muri yanzu. Ibirego byinshi byo guhatirwa gukuramo inda mu rusengero nyuma yo kubafata ku ngufu, harimo umugore umwe uvuga ko yavanyemo inda 5. Amakuru menshi y'ababibonye babizi bavuga ko Joshua yakoraga ibitangaza byo gukiza bitari ukuri byerekwaga abantu za miliyoni ku isi. Umwe mu bakorewe amabi, umugore w'Ubwongereza witwa Ray, yari afite imyaka 21 ubwo mu mwaka wa 2002 yatangaga ishuri muri Bright University mu Bwongereza. Yahavuye akajya gukorera iryo torero. Yamaze imyaka 12 ari umwe mu bitwa intumwa za Joshua baba muri iriya nzu y'ibanga i Lagos. Yabwiye BBC ati twese twatekerezaga ko turi mu ijuru ariko twari kuzimu, kandi kuzimu haba ibintu bibi cyane. Ray avuga ko TB Joshua yamuhohoteye bishingiye ku gitsina kandi yamaze imyaka 2 yarahatiwe kujya aha wenyine avuga ko yakorewe ibibi, ku buryo kenshi yatekereje kwiyahura muri iriya nzu bikarangira atiyahuye. Synagogue Church of All Nation ikurikiranwa na benshi ku isi, ifite televiziyo ya Gikristo yitwa Emmanuel TV n'imbuga nkoranyambaga zikurikiranwa na miliyoni z'abantu mu myaka ya 1990 no mu ntangiriro z'imyaka ya 2000 bavuye i Burayi, muri Amerika, muri Aziya y'Amajyepfo na Afurika bajya ku rusengero muri Nigeria ngo barebe Joshua akora ibitangaza byo gukiza. Nibura abantu barenze 150 bahasuye
barahagumye ngo babane nawe muri urwo rugendo rwa Lagos, bamwe bakahamara imyaka irenga 10. Intumwa ze zirenga 25 zavuganye na BBC zo mu Bwongereza, Nigeria, Amerika y'Epfo, Afrika y'Epfo, Ghana, Namibia n'Ubudage zitanga ubuhamya bukomeye bw'ibyo bahuriye nabyo kuri iryo torero. Ibiheruka bikaba ari ibyo bakoreye mu mwaka wa 2019 mbere y'imyaka 2 yuko Joshua apfa. Jessica Karim wo muri Namibia avuga ko ibibi yabayemo byamaze imyaka 5. Avuga ko yari afite imyaka 17 bwa mbere Joshua amufata ku ngufu, kandi ko ibyo byabaye kenshi bigatuma akuramo inda inshuro 5 aho hantu nk'intumwa ye. Yabwiye BBC ko gukuramo inda byari ibintu bibera aho mu banga, uburyo twabikorerwagamo nabwo byashoboraga kuduhitana. Bivuze ngo ntibyakorwaga mu buryo bwa kimuntu, ahubwo byakorwaga mu buryo bwa kinyamaswa. TB Joshua n'umwe mu bavugabutumwa bamenyekanye n'ubu ngubu. Iyo uvuze TB Joshua abantu benshi baramuzi. Abandi bababajwe bagiye bababazwa bavuga ko bambuwe ubusa, bagakubitwa insinga z'amashanyarazi n'ibindi, kandi kenshi bakabuzwa gusinzira. Ku rupfu rwe 2021, TB Joshua yashimangiwe nk'umwe mu bapasitori bakomeye cyane mu mateka ya Afurika. Uyu wakuye mu bukene yubatse itorero rikomeye ryiganjemo abategetsi, ibyamamare, abakinnyi mpuzamahanga umupira w'amaguru bafatanya nawe. Gusa nanone ni umuntu utaravugwagaho rumwe cyane ubwo inzu yo gucumbikira abaje mu masengesho kuri torero yahirimaga muri 2014 hagapfa abantu 116. Icumbika rya BBC yakoranye n'ikigo mpuzamahanga Open Documentary ni irya mbere rijemo abantu b'imbere mu itorero, bakavuga ko banyuze bavuga ko ndetse umwe akaraswa. Bamagana ihohoterwa no kugaragaza amashusho yaryo kuri YouTube. Mu itsinda muri 2022 itsinda rya BBC byagerageje gufata amashusho y'iyo nzu. Iri torero byagerageje gufata amashusho y'iyo nzu Lagos irahamaza abashinzwe umutekano wayo bahise barisanga amasasu ndetse bararifunga mu gihe cy'amasaha runaka. Ni inkuru ya TB Joshua ushobora gusura ku gihe ukamenya amateka menshi arambuye cyangwa se ageretseho. Andi makuru yacu nakagaruka tuze guhura saa 3 ku murongo wacu. Kenshi byamamare byitwaza amabonso turaza kubibabwiraho amasaha ari imbere. Ni Mr. Jean Gugu. Kora subscribe, like, share no comment.